Ha kini kisngi katma ba shirkai lane katma ba kabalai imat kan sadai bet katma niam. Ladangi pet yeki jingja keleng saudong kepertai. Nadu nakajelak Meghalaya. Syadu kiwei kijelak po kari India bar wat sekeleng kari jo kepertai. Kajing kan at kana jor bahatang namar baki sngaw ya per niam lane kajing sngaw ya per jak benriu. Kajing jah molonong kana penbitar ya ki babon ki nong snong jong ke Meghalaya kamtam ya ki kasi ki bade ki Kristan. Bat lada day paki wei ki kan niam ki lai le akum tu ha ki jaka mani blai ki Hindu. Lati kenal ba utu uban le mentah uladon hapo hospital ni hajel ni ula ban syapan ya bro. Namar paki neki syet niam Hindu kem ken snap wat ban kata kti dan ne wat ban syapan dat wat ban sim ya kajing em joki priuro. Kato kajing la jerwai jai Sri Ram hapo kajing ban ne Kristan kadai kajing yu roi bat thombor ya kahok. Bat kajing snow jong ki wei kat kum kariti sensar jong kari India. Kane kajing thombor nganget kadai kabut kum no ban pen I ya kabor jong ki Hindu. Nambar dangsyan kila pertan. Nambar ba omyo aban le niam hakar mau jempuin mentau snam. Watlah katu ka puja komiti kala penpau kajing penrem halor kajing le jong tu akash. Handrai omla ban syania namar yo dai tang kabut ban penthanda na kajing bitar ki pajba kari kasi. Nyemla ban klet ya kebalaja ha kan reu tarik u April arajar arpulai. Gitu ki Hindu kita pertajai Sri Ram tang nakmat yang mane Presbyterian halaban. Mentapat hamolonong udo usit niam Hindu uran liyang sendan ha kapolpet pat pertajai Sri Ram. Ngadai u Kristan ya lade tang bangadan kata kajing sopitar kendiat ha kajing perkat breo. Nama radakum kini kijingja ladangi syajang palat imat hakawai kesngi hakari kasi jongi wat ban perlong jinge sengru nyem yok syu. Ka police department kala day ban kem bat penpau pertai haki social media anda kila yok kem yok tu ubreu bakertang u akash sagar. Namar bunsen hi ya ki barjela ki bale ya ki kamboman persya ya ki kasi hapok kajela kasyukut tang kajing perngam klam yok kem. Kumjo ro kito ki ba file FIR kidai ban boden hapok ke police department ne ka borsarkar kenang bakan da simkia bat bakan da yo ban kiam sendon bat ban ai jing sneng ya utu ubreu ban supen kan mau dang akan ru tarik uno pra mentau snam ki pulet na Uttar Pradesh kiwan ban kiam ya utu orang bakasi nari boy walang yang patip dikenal kadau henrei hatu ke polis jongi na Meghalaya kem lakse ban lek kumba lek gitu ki polis na po Uttar Pradesh. To ngisania berkermen baka polis kan sakpen iya uso babha kenang ban lek na ki jingma ki wei pat ki por hapo ke bri unyau tram. Ngikan mau ba umudi ha kasngi ban rakhe ka Christmas balapanya daka Catholic Bishop Conference of India New Delhi ulalek hakatu kajing rakhe Christmas pat ula ai rusipun ni kajing kran ha kabayade pat kaniam Kristan kadba Meghalaya Chhattisgarh Haryana Uttar Pradesh Kerala bat ki wei ki bentah kari India pat kidang ya ki pat thombor persya ya ke Kristan ban rakhe ya ke Christmas mentau usnam arjar arpusau. Hatu kani kajing le jong mudi kalong tang kajing pentame. Lada kari India kadai kata kari kebasala luit ban ngej blai ban mane blai ban lepat kini ki yaja hapok kari India. Sisen perkat umudi udai u Hindu udai u MP udan kamensem arsap nambar lada om dan kajing ya so perniam balai le da kebating ya gitu ki bajumlien ban penthut abadon ki jingla niam jong ki weipat ki kenhun niam kamtam ya ki Kristan ka zaman kapor hapo kari India. Nalor kata kitai ki syediam Hindu ki baju penthut ya ki wei. Ha kajing sisa udai abadon ha kabor udon kahok ban udon kabor ban tem
lane pat ajing seneng ya kitu kisyek nyam Hindu ki pat thompor ya ka jinget pat ka jingla niam jong ki wei pat ki konhon kermen kum kini ki ek nom jashu apo kari kasi pa ijongi lada ka sorkar pat berangkat ka police department kan simkhia pat ajing seneng ya kitu ki Hindu syek niam ki pa chuput ya ka jinget pat ka jingla niam jong ki wei pat ki konhon kadu ya wai wala ki babon ki lapitaru handre nga kedu ya ki Kristen na ki konhon balang baper pangyan perklan ke jing duai kerang ba utu ubre un sotu no ya ki jing bakla bad ba ublai un yada ya kari ba de jai penreu ka jongi na ka jing sa thombor ha ki wei pa de ki jai penreu dan ya ki wei pa de ki jai konhon Islam ka beri un nyau trap kublai sibon ya kapor ba de ka jing kersan jompi